Pöyizinda pepgen changmala tashtile shu tatrin joshi kharin sana mingshi ki kangla yang naro che chenjuk dayina tadang khandes tyongore ti kola ganjo lobjung che yi aja yo consonant ko mati vowel naro chare pichari suffix da chaman chai त्यति केरा कसरी उच्चारण गर्ने त्यो सिक्ने Today we are going to learn if vowel naro is added to the root letter followed by suffix da, how should we pronounce it? So ka, naro, ko, da, ke, 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 ra, gata, ga, naro, go, da, ge, ge, ga, yata, gya, naro, gyo, da, ge, ga, yata, gya, naro, gyo, da, ge, ga, lata, la, naro, lo, da, le, ga, lata, la, naro, lo, da, le, ka, yata, kya, naro, kyo, da, ke, ka, yata, kya, naro, kyo, da, ke, cha, naro, cho, da, che, 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 ja, naro, jo, da, je, ja, naro, jo, da, je, sa, ta, naro, to, da, te, sa, ta, naro, to, da, te. So what do we see? If we see suffix da preceded by vowel naro, it should be pronounced e, ke, ge, le, ke, che, je, te. Similarly, 타가낭신 타, 나로, 토, 사, 퇴, 타, 나로, 토, 사, 퇴, 다, 나로, 도, 다, 데, 다, 나로, 도, 다, 데, 사, 나딱, 나, sa, natak, na, naro, no, da, ne. Sa, natak, na, naro, no, da, ne. If you are studying Buddhism, you must have seen this word. Sanata, na, naro, no, da, ne is container.
container, Tripitaka, de ne, Tripitaka, 3 baskets, de ne, sa nata na, naro no, da ne, sena container, जस्तै अब बाल्टी कि त मग जसमा हाल्छ कन्टेनर तिनीहरु पा नारो पो दा पे पा नारो पो दा पे पे फा नारो फो दा फे फा नारो फो दा फे फेसना टु डेयर टु आर्ट गर्नु सकिन फा नारो फो दा फे टु डेयर टु फा रातक ठा नारो ठो दा ठे फा रातक ठा नारो ठो दा ठे बा नारो फो दा फे टिपेट बा नारो फो दा फे टिपेट मा नारो मो दा मे मा नारो मो दा मे चा नारो चो दा चे चा नारो चो दा चे गे खे गे गे ले खे चे छे जे ते खे दे ने पे फे ठे फे मे चे छे जा नारो जो दा जे जा नारो जो दा जे सा नारो सो दा से आ नारो ओ दा ए आ नारो ओ दा ए या नारो यो दा ये ये शा नारो शो दा शे शा नारो शो दा शे सा नारो सो दा से सा नारो सो दा से गा ला तक ला नारो लो दा ले गा यता ग्या नारो ग्यो दा गे फा नारो फो दा फे दा नारो दो दा दे These 3 lines are new today, and these are review from the class we recently had. I'm reminding you of those rules at the same time. तपाईहरु यो उच्चारण गर्नु अलिक साह्रो पर्ला एकचोटी सुन्नुहोस् भोलि एकचोटी सुन्नुहोस् पर्सि एकचोटी सुन्नुहोस् अनि विशेष गरी तपाईहरुले यो 6 दिनको भित्र जति नै क्लास भयो त्यो फेरि हेर्नु लाउनुहोस् नानीहरुलाई अगाडिको त उनीहरु पर्फेक्ट भइसकेको छ गा राता डा नारो डो ला suffix la preceded by vowel naro. In such case we know ga rata da naro do la l sound should be there dull.
Garata da naro do la dul. Kayata kya naro kyo la kyul. Sarata sa naro so la sul. Sakataka kayata kya naro kyo la kyul. Sakataka kanaro ko la kyul. Kyul. Ragataga ganaro go la gul. Gul. Ragataga ganaro go la gul. Gul, kyul, sul, kyul, dul. Chanaro cho la chul. Chanaro cho la chul. Karatata tanaro to la tul. Karatata tanaro to la tul. Kanaro ko la kul. Yanaro yo la yul. Tabali yo धेरै पल्ट सुन्नु भएको छ भने खानारो को ला kul automatically भन्नु सक्नुहुन्छ. If you listen to it many times, then every time you hear karatata naruto la, then you can automatically say tul. And now I'm reminding you of the suffix sa. Every time you see suffix sa, add vowel dingbo or na. So na sa ne, la sa le, ra gata ga, ga yata gya sa ge. Ge is sangye, Buddha. Ge. Sa mata ma. Sa mata ma na men, medicine. Sa kata ka la kil. Ra gata ga la gel. Gel to cross river. Gel. And I'm reminding you with suffix sa preceded by vowel shapchu. In such case, you have already learned to pronounce it as ü. Sa shapchu su sa su. Sa shapchu su sa su. Da shapchu du sa du. Du is when, like when I saw him when I went to Nepal. When. Da shapchu du sa du. Na shapchu nu sa nu. Na shapchu nu sa nu can be potential, energy, power. Na shapchu nu sa nu. Sa rata sa kiku si da si. Politics. Okay, short review. You can repeat after me. Ka naro ko da ke. Ka naro ko da ke. Ra gata ga naro go da ge. Ga yata ga naro gyo da ge. Ga lata la naro lo da le. Ka yata kya naro kyo da ke. Cha naro cho da che. Cha naro cho da che. Ja naro jo da je. Sa ta naro to da te. Ta naro to sa te. Da naro do da de. Sa nata na naro no da ne. Pa naro po da pe. Pa naro po da pe. Pa rata ta naro to da te. Pa naro bo da pe. Ma naro mo da me.
चा नारो चो दा च चा नारो चो दा छ जा नारो जो दा ज सा नारो सो दा स हा नारो वो दा ह या नारो यो दा y. Y means I have. To have physical things like a house or time, abstract things. Experience, to have. I have. Sha naro sho da she sa naro so da se galata la naro lo da le gayata gya naro gyo da ge pa naro po da pe da naro do da de. यो पहिले गरिसकेको अलिक छिटो छिटो रिभ्यू गर्छु ग र त ड नारो डो ला डुल खा या त ख्या नारो ख्यो ला ख्योल स र त स नारो सो ला सुल स क त का या त क्या नारो क्यो ला क्योल स क त का नारो को ला कुल र ग त ग नारो गो ला गुल छ नारो छो ला चुल क र त ट नारो टो ला टुल ख नारो खो ला कुल या नारो यो ला युल यो पहिलेकै हो ना सा ने ला सा ले ra ga ta ga ya ta gya sa ge sa ma ta ma na min sa ka ta ka la gel ra ga ta ga la gel sa sha chu su sa su da sha chu du sa du na sha chu nu sa nu sa ra ta sa ki ku si da si. So you have to listen to it once again after a few days, and so that you don't forget. And in 10 days you will be able to read Tibetan in 10 days. So तपाईं यसरी अब पहिलाको रिभिजन गर्दै आउनु भयो भने चाहिँ 10 दिन भित्र चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यो राम्रो लागि लाइक इट गर्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो। तपाईहरुले त्यो टिभी खोल्दाखेरि त्यो फाक्सा खाँदै गरेको युट्युब तपाईले सब्स्क्राइब नगर्दा पनि आउँछ, किनभने त्यो धेरै जनाले लाइक इट गरेको कारणले। यदि तपाईले लाइक इट गर्नुभयो भने धेरै जनाले आफ्नो जाति शेर्पा तामाङ उनीहरुले यो हेर्नु पाउँछ र उनीहरुले पनि आफ्नै लिपि सिक्ने मौका पाउँछ। त्यसरी तपाईहरुले लाइक इट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। अलिक छिटो हुँदैछ, जे भन्नु छ भन्नुहोस्। Okay, so thank you very much for coming to the class. So यसरी यो क्लास समाप्त गर्दैछु। See you again sometime, maybe tomorrow. And thank you very much for coming to the class. Have a good day.